سلااو ڕێز بین هێژە خوشتوی جارەکەدی ئەم هاتیە خزمەتە پێشکەشتنا خەڵکەکەدی ژە بەمێ دوڕیان بوهارە بەناف عەرەبی دەنگی ڕازیبوون و بەرهەنگاریە بوو لە دژی هەر تشتێکی لە دژی گەندەلیا کومپانبیانی و ڕۆژئاوایە نێزیک ژە ڕێژێمن عەرەبی یەن داها سەروەت و سامانێ سەرروشتیە وان وڵاتە بۆ ڕفاهیەت و خۆشگوزەرانی و ژیانە بەختەوەری خوب کارتینات ئەو دەنگە لە دژی داگیرکردنا ناڕاستەوخوویە کۆلۆنیالیزمی هەست و ستێن ئاڕگرتی بوو بوهارە عەرەبی تنێ ایک پیف جخورات کرد دوریش او جیک پیوا آزادی بو. وی پی گل رامان و رهندن خواه بون لیا گرنگ آزادی ایک رامان لجم هر تاکه که اون ولاتا هبو ین بوهارا عربی سر هل او جیک قرطال بون بو جرم زورداری و گندلی و استغلال و حتی ماهی جوان پیون در برین ج تپاسریت کن. لبوهارا عربی مینا کرپلک لجیر نشتریکا جبربرنه هول دا بهت سر دنیای و دلیوه بو چه نبو نشیا رونهیه ببینیتن و نشیا بهنا آزادیه هل مریست اسلام سیاسی پشتی بو عربی بابت خلقا افلوکه جو برنامه دوریان کود مهوانداریا هر ایک جه برزان غازی سعید بسپور و شارزا دبوار روشنبیری اسلامی دو و رزدار حسن عثمان نویسر و روشنبیر و پرانتار گلک خیراتن سرسلان سرچوان سیدا از دی بیشم پیارا ایکش سیدای غازی که مدبتن ام رایوی سربابت کی ور بگرین اگر کورتیجی که یعنی بچه که رئیس الوقتی بهتا گرتن دا پتر دلیو بو هوا هر دو که هبیتن هر شنت اف پی بیشن اف تبینی پدوی بول دست بکه موجود با بوهارا عربی یعنی درسته دنگ سیاسی بو یان جیک پشتی بوهارا عربی هات یا وجود سیاسی آن والاطال پیلن وان بوهاری جالبان بله بناف مظلوم دلوان بهار عربی دنگ حولاتیه دنگ مظلومت خلق روشهلات و ناوین بو بشیوه که گشتیم بی جوازیت نابرا هیچ ایدولوژیت که دا نتوه که دا هیچ کومه که دا و گروپه که دا پشتی دور و بری 5 سال زیده تر رژیمت یه دیکتاتوری استبدادی که هاتین دست حالات و پشتی استعمار یعنی خلال به منطقه نمای او دا صالات كفت دس هندك تيارات دا وهند كسادا ياش مبا اف كست هات صالات دا ورگرتي نشان تشكي لزيده كان ريش متو مرحله دا هاتينا بنكرن كي رزگار كرنا فلسطين وكي دي جينو جيارا خلقي كي اتاخيرن و ازادي اتا بيرو كرن و دي عدالة كمالاتي برقرار بيتنا و كمال قادا بش ازمانك بترش 5 سالي افهمي دريش مت بريق دويت قالك خلقك بتخاطا خواندن و خلقك بتخاطا ولكن كو القلب ضغط بمينيتن نتيجه برهم دركت كو نشان تشتكي بيش كان بيشوانا يفيتشان دي روج بروجي اكا تشتك لزيده بيت البولات ربي درجه السجونه ويت معتقلات او يت زندانه بتر زيده اللي هاتن بتر جوسان دنو طبا سركر زيده اللي رجا بطاله وبيكاريه زيده اللي هات نبونا ديمقراطيه وهيج مفهومه كديمقراطيه وحزب سياسي وديمقراطيه هل بجارتن ابا همي هاتنا شنا برن لو ما اف السرهلدانه تشبون وجردلك بودجي و نظامي كويا حتى حين رنج همي بدريشمت بريقدار افخل كبريفت بر ونشاهد انتاجك نيا نت مجال اوبوريدات نت مجال فكر ايديولوجي دا نت مجال ديمقراطيه دا نت مجال حقوق وما في التاكه كده هيج مجال كده بيش نچو لا افش شورش باوری بون نید گیری دا بون همو تخوجین همو اهلیات همو خلق نودابو رنگ هرکه هیزک و هرکه شیانک و هرکه حجمک و قبارک طیبته و بس يعني اف شورش كرن شورش جشت قلت عربي منطقي بو ابي طيب وان ولات بهار عربي لي سر هلداي شخصنا تجاهشتم يعني كو دنجي ما سياسي بترنا بو يخلكي بشبكه جشتي بو سيدا محسن بچی اسلام سیاسی شیا وان گوراپانا ببیت خودان و همی وان ولاتت کو گوهرین کاری تدا پیدا و شورش تدا پیدا اسلام سیاسی دنگ زال بو التونس شاب انتخابات بيت سرد صارت مصر الشام انتخابات سرد صارت او يمن او بحرين او عراق او سوريا يعني تايبتي او گوراپان گرم ما شرط دا يعني کسی دارین بس اسلام سیاسی تدا هر تکی خوبه بیتن چه رابط چیزی که بجین پناه بنا بر میلیشیاریه يعني بله گلک سپاس بوتا و برنامه بو که غازی جی کو ابروکه هم صحبت که گلک گرین کو او بابت که کو روزانه هم راستی بی بابت تین ناو عربی آنجی اسلام سیاسی کو ندیره گلک جانمه ما مستاجی بحث کرد وقتی خود دی گلدگوتی روش حالات ناوین دل جهانیه بر هند سال 1903 سکه قطارش برلین تا بغداد
اف دبره که گلک دولمند در سه گوشه که در سه قاره دا سه کشور دا هم افریقیا هم آسیا هم اروپا یلدتن بر هند نیو شهر دنا بر امریکا شلا کی و بر روسیا و کی عسکر کی پیز بر چین و کی دولمند الفيدا بري هلبت بهارة عربي بهارة جلال 1848 فرنسا هبو باشكل براغ هبو البشتي شهر صار نوتو ايكي بهارة جلال اوروبا روش حالات چي بو وكي بوسنا و هرسكول اوكراين جلال دبردي چي بو وقتا كي بهارة رنگا 2009 الايراني چي بو يعني اف مثلا چمكي بهار جلال درباز بوي او كل بهارة عربي 2011 بشتي محمد بوغازي اگر بردا خلبيري اكو بوتي زلكي محمد عزيز اوي اگر بره امزانين بهار عربي دا كومك تشتهات نپیش بری بهار عربي ایدئولوژیتک هبی سرد کتن برای بهار عربی قهرانک هبون ریقسن هبون حزب هبون روبیر هبون اسمدار هبون بهار عربی افسهمون نمان نقدر کت نه ریقسنک و سیاسی پیشگیری که کوی خوب سر کیش کرد نه روشنبیر دور هبو بر هندی گل يعني گل را بسرخو لی چون کو اسلام سیاسی اونجی بیشن اخوان سال 28 بوی او بترت ریخستی بونش لاین دی یعنی لاین دی ریخستی بترت ریخستی بون و امزانی ولات همی بنجه دا ولات الرومان يعني نسبة لك بلد جوی خلکی قلتکی اسلام و او دست حالات سر حکمی بناب سیکولار و علمانیت حکر بناب دموکراتیت و مدنیت حکم دکر اوی خلکی اوی کو هم بارید اسم های و دین هم بارید اسلام و سیاسی های و اوی بارید جنه گور از مناوا 45 سالی حکومت وادی تی به علمانیت امنا وکیدی ایدیش بر هنده اسلام و سیاسی اوی در فد دید و اوی خود آرمان که بهار عربی بو کو اسلام سیاسی چونکی بر هلسکار بو اپوزیسیون بو پترت ناف خلکی دانیزی بو خلکی حشد کرد چونکی همیگا و اپوزیسیون نسد از حالات داریه پتر شرکت تیوری باخبیتن بر هندجی امریکا آن دولت روشخوا بریکا و آن بیشتر تکنولوژی آن فیسبوک درگه که دیه بکر فیسبوک بهار عربی دا کرا گیوارا بهار عربی و که گله که مازن تکنولوژی دید وری دا کر به سر حکمی دا کو اسلام خلق عملیه بین اسلام و سیاسی لید پرتوکا دا یا دا آخفنا دا يعني هر کس آخر شد خوش باخبید لیت عمیدا ها تکرن او بمدید کال مصری چلی ها جهدی چلی ها ایدی وی بهاره پلان پتر بو و درباگ بیانجی طبکاگ بو اسلام سیاسی اوا کل عربا هی بو کسا یلجر ناو اسلام سیاسی اویج طلات عربی وکی افغانستان وکی شیشان وکی ولادیت اروپا مدید همیل وی دوره ها نکون کرد بله سنتا اساساش برسباده دیگهشتم کو هاتنا ران الاسلام السياسي وان مراتن کو گهرین تداد پیدا بوین پلانک بوش لای بجین زلهزا و کو ریه راستقینه اسلام السياسي نشا خلقی بدن و معدنه و برکن کو اوه اسلام السياسي دب جیب نیاسن و بجین مبست اوه لانك خراب نشا خلقی بدن الناس اسقو وسط كده يعني ام ظاني مسألة افغانستان سال 2001 وكانت صدام 2003 ام بنجه خوش سعودية اینا قطر و پاکستان افغانستان اینا کیا و دولت روش آوا هاریکارا دولا که غنوشی که تجربه غنوشی که کو اسلام اکا نرمه لایت AKP آلیکاری AKP که کو اوج اسلام اکا نرمه برانبری اوید بجنه تکفیری و جهادی و اودی وکی قاعده لاندی اوی يعني بيت الترناتيفك بو اسلاموديا سياسيه تون السرويك والسر ولات عرب وسا سعودي كيركو دراما تركي زال بيت شنو فيلم حمزه فيلم صلاح الدين هبي فيلم كيكي هبي كدراما تركي زالبو تو عقل بيت جوهرين في بلان اباكو 2004 كو دولت مد ابوري بونكتور ده السر پروژه روشهلات ناوین 2004 پروژه روشهلات ناوین کاچا و گوهریم که نبیده بره یا که دیگود بجیتن پیناسا روشهلات ناوین گوهرنا خریطایه ولی ابر هم آولی هدن لی هم غاز لی هم پترول لی هیچ بر هند شر و ناگوکی و دولتا همیل ویرنه و آخف نگاهید بشر بردامی سیاست رکیدی بر او بهار الویری دا چی بوی همانچ او نبود اسلام سیاسی بخنات زیدان بخنات تاقی کرد نکیدا بم ایش و آرمان جا بو کودا امریکا و دال دیت زلهس بخوک بیانوه کی آن که بینن جهب خل بکن یعنی جه خل ویری بکن بر هند دیت یعنی اوکو قاعده کری و داعش کری اول دست روش آوات بوینه دست روش آوات ده بوینه داکو روی اسلام البرانبری دنیا دی برانبری آین دینی و بجنف کرم کن اوه اسلامه اوه اسلام رشا اوه هود کته هنی بج اوه
اما بخوازی نخوازیم چی اسلام مزگفت کن وینا ویدان نسا اون چی اسلام سیاسی بیت او هر دو که کارت کنیل اکودو باشی خرابیت کن بر هندی وقتی تو روسا اسلام میشانا خلکی دی اول سر حتمی او کل مصری چی بید نشا خلکی دی او تلویری کارت کنه که الوید کی او فکر کو وقتی خو اخوان سال 28 نوی تاثیر اول ویرا تا که سال 34 الحلب چک پارتی کو اسلامی چی بو هل بد او خو دی کارت کنه که چونکی او حتی برکات دامو دزگهت یت رسمیت فرمیت یت دولت و حزب لی نکه پشتی کو فیسبوک چی بوی یا تکنولوژی و توییتر و اف عالی دیت کو بجنیت هاند چی بوین ایدی هر کسی که مال خود دام دزگه هک دا و تویر دا خدا گوگل و خدا یوتیوب برای دو شیورمندت اوباما بینه و هر دو که اوبا سفرشتی وقت کرد بر هنده او کارت که مازن در عقل دری کرد سر عقل سیاسی جی کرد چه عقل سیاسی یعنی مثلا نتوید که فکر نتوید نفخاکی دارم مرن چیتن روشنبی نو کرا مرتن نو که اسلام سیاسی جا برای پاییزه که چیتن او همین جیر تبنیوانه و ام بینه فاکترک و ام بیو تبنی کارتی سیده غازی یعنی دماغک پیوا سیده اوه که اسلام سیاسی جی برای پاییزه که چیتن یعنی او راسته که بجنوالات زلهز و جمسر دنیای حوالدای رکاوان بهار عربی ایکش آرمانجتوا او بیتن که اسلام سیاسی بخنه تاقی کرنه که دانیشا خلقی بدن و دیتناتا یعنی اسلام سیاسی شیا بجت خلقه که از بدیل بوان رژیمن تبرینو که آنجا بکری و رژیمن توتالیتاری ونو شمولی ونو یعنی اسلام بوچ شیایه آن نه و بوچی حتی نو کل شعر دا وکو پیدوی نشیه سرکفت نبید من سر مرسی هاتا سرده سالاتی بس گلک نما یعنی جی هاتا لادان جان دست باش رنگ از پیچوانه ایوی چندید بگو امشیم بیشو افاقنا کرم سیده محسن کو وکی ازمونه که بید تاقیقه که بیتن شانی خلقی اسلام سیاسی کلکی هنده ناهتن کو بیتن حکمرانی الباولاتا بکتن آنجی شیوه که ترکه بتر بیم بو تکدانا خریطه روشهلاتا نابیم بیتن شیوه که وصابید اگر امسح که اینه پشتی بهار عربی او ریدانت پشتی بهار عربی چه بوین همی پیچوانه و آخفنید بیشن بونمونن اگر ام اولا مثلا ازمون ارگیرین ازمون ترکیه ازمون که گلک سرکفتی بول سردست اردوغانی تا حد که گلک باش پیچوانه همی ازمون دیتریت کوش کمالستی یعنی ازمون پراکتیزه کرنا اسلام سیاسی تورید مدرسات اوه داز بیم بحث لی بکم تمام کم وقت خدمت خلقی وقت خدمت جماعی وقت خستنا آبوری ولاتی وقت نهیلانا بطالت و مسئله صاحب پیرو کرنا يعني عدالة كمالات حتى تحقيق باش موضوع بارد آزادی او بواجه مثلا ترکیه دست کرد همیتا کرن او امریکا جی امسح کنه اقتصاد کی گله کی پیش کفتیه بل اگر کنه افهم امریکا سر ترکیه های اب فتره او اقلابات کرن پیشوانه چندید بیشتن بمعنى عقل غربی داد عقل روش هذا دی ام بس لي کنه بروش اواش ها بس کردن ازمونا مصری ازمونک بو وقت ما بس لیکری کو جماوری اثر هلدانه کرد جماوری هات جاده همین جینت مشی تعداد بجدار بون بس بالضبط چنکی مثلا اخوان ازمونکا یا باشتر هبو ازمونکا دیرو درش سال 28 حتی روز 2000 هربت هبو و درستی بون تا حدی که گله که بالک روشن بیرو انسان شارزا و متخصص نافده بون روح ریشالت خمالگه مصری دا لو بلاف کربون فعلا وکی بویا هل بجاتن اول سرکفتن اگر امسا کنی جی سرکفتن و نبشی وکی صابوکو شین بیشین مثلا وکی رژیمت برای که نوت صدی آن نوت نه صدی رجا که گله که اخوان بسرکه مهم بس ده صلات کفت دستی وادا بس او تحديات واستنج وريديت كيف ريكا ازمونا يعني ازمونا يا محمد مرسي دا يا حتى راشد غنوشي دا الوي مستوى بون الوي اصلي بين كونشيا برام برمي تحديات براوسيتنا او تحديات جي دنا دجو جوربون تحديات الدركي يتناف خوين برندي مدفتن اس اوماجا فيتش هندب كان كايا روش آوا چابره خودتا روشهلات نابین چابره خودتا بسرمان بشی گشتی بی انت نوورد کاریا ده اسلام اسیان او اسلام مزگفتیان او اسلام رادیکالی دومه که قناعت من هر کسی که ویتن درستی عقل غربی بنیتن اوبزیتن کانی چابره خودتا في منطقه بيدفيا بزبريتن كتاب صمويل هانتنغتون صدام الحضارات كتاب 1906 بشتي شر صار يعني وبشتي روحه يا جبهه اشتراكي بشتي كافتي اف كتابات شرن وقت بديلك بو او صراع بردوامتنا برا روش هلاتی دا بدویا جمن پیدا ببیتن اف من دیکی بیتن یا محتوی یا
کو شيء يعني تحشيد غربي ببيته كرن هو غرب بيته هاندان بتر مايتي كانت خود تهمي والله كان اسلام وك دين وك تاريخ وك حضارات يعني هاتا بيش يهمي لو ما في كتاب الصلاة زرنا صدنا وطحفتي مقالات بو كتابك كتابة دركتو وصميل هنتنتون ام همي زاني كبراي كي جالك نزيك دواء صناعة القرى الامريكا في كتاب ده ملخص بيجيتن امريكا وحضارتها غربيه برامبر تحديات جالك مازنا الصراعات وهركيه دهاتي ابتين في منطقه عالمي شبن ندي الصراعات القوميه طبعا عند الصراعات تنافبرا هندك دو دولات دابن سر هندك حدود سنورا شرط دهاتي هم شرط حضارين تنافبر حضارات داسي حضاره شبن يا شمال محتمل تر مازنترين تحدى برامبر حضارتها غربيه غزارتها يا اسلاميه چونكي تيتن بجا بحثي حضارة إسلامية كانت بوشي چند ولاتن چند نفوس هي چند إمكانات اقتصادية هنا چند جرخانة بوري هي وچند نفط هي تفصيلات تقلك الدقيق بس ليت كتن إضافة بوبي چندك وحضارة اسمي شو حضارة ذاتية ويا بارست يعني حلاندن نف حضارة غربية تايبات الشيء بيجيم نقيض نظريه يا فوكوياما بو نهايه التاريخ وفوكوياما وسط تنظير كتن همي حضارات دينا حلاندت قالب حضارة غربية سميل هنتنجتون هاد قلتي نخير ممكن همي بين حلاندن بس او حضارتنا يتا حلاندن قالب حضارة غربية حضارة إسلامية يعني عدوي دجمن الضهاتية ياش مبه هر کسی که ساکت احداث و ریدانت بشتنگی دی بینید النظریه صدام دارت افریقا فعلا واقع قرقیاتی تطبیق کردن و همیجی افراز و نتیجه و تصوریه و فعلا دشمن مستقبلی شامیا دی بتر تأثیری کتون برکتر دو جاره نمسا نایت حصارت دان و جاره کدی غزوه یا ولات اوروبی نایت کردن اذا دی ام فی عقر داره و که عرب بیجن امیر هولین يعني في وصف في منطقه قرقیات دیگه بدل دفعه اگر امساکینا ریدانت بهار عربیم بشواك جلك براكتيكية جلك سريع خاطن تصور من أمريكا نا يعني حتى كالدعم وشهرة عربي بيجي كربيتن نبو هندي دا إخوة لنا صلاة نخير هاتنا محمد برادعي هر كسي كتزانيتن بو هندي هضبو كدا صلاة مصري ورقريتن بو هندي هضبو إذن أو أمريكا تصور كان أن أو غربيت فيها أنظمة فازت حتى إخوان آخنت جلك قوات برامدتن بلندت أمريكا يعني حتى كانجي دي عرب منتنا بالخيارات ده يعني نظام إبدادية دكتاتورية وسد فاشل أبايا يعني إسلامك السياسية متطرفة تنترى مع خيارات دي تريتين بمعنى بالضبط سياسة أمريكا ويقنا كده نعم قال الإسلامية نعم بحقات الخول شنده جوازيك وفرقك ما زنهايتنا برا إخوانا داتنا برا حركة النهضة داتنا برا عدالة وتنمية تركيا داتنا برا داعش دا شكي أم دين بحثي داعش رنجا بسيارة بيتكرن داعش نموذج که نه اسلامی امریکا هاتیه سر صاحب صنيع مخابراتنا هندك صارت مذهبي يا هاتیه چه کردن بس حركات الاعتدال حركات اصلا حركات جوينه اشناف دل و جرگ و دروني و مجتمعات و كمالگاهيت پیدا بوين پیش اخستن آبوری بو برقرار بنا عدالت کمالاتی بو پیش اخستن آبان و تا هاتیه درست کردن یعنی اشناف جرگين و ملتا در کتی حركة النهضة جرگ تونسي در کتی اخوانش معانا مصري در کتی کو بيتن معالا وضعيات همي مجالات الحياة ذات كتكون كو امريكا مسحكينه به وضع مصري امريكي شيء آخرش بند الجواز يك جلك اما صناعي بس معتمده ابا چه بو محمد بعزيزي كو اجر بردا اخو بو شرارتك خلقك راس احتقان و درشي ولهذا بو جهش بمرحله كي برو تقاني وچو وكي چاتو قاعك بريغاز زلكي ديكا جهلكي او قامي بجارك دي بتو ايجار بيتن نمعنى ويزلكي بقانديا بس او بيئت يا بري نخوشي و بري ظلم و تعدي و نعدالتي ولكن كو شرر محمد بعزيزي في منطقه خركي بجارك تفجير كتن لو ما أزبجم راسته غربي فيها قران كاريت سيستمت ولات عربي دا چي بيت بس قران كاريكا تدريجي برو ديموكسيتكا برفراتر برو حقوق اقليات بترتيدات باراسي بن برو هندي نهيلانا جانداليه بنا ما ترسل امن اسرائيلي نبنا ما ترسل سر نفط و يعني كو نفط بردوام بو غربي شي هيش اصلا كوريجي يك نكويت تركدا تصور غربي ابو منطقه عربي أبكو چنكي إخوانا وحركات الإسلام قاعدة الجماهيرية وحاضنة جماهيرية باشبو انتخابات الديمقراطية دا هاتنا دا صلاته أول كسي لا بالإسلامية كري غرب وروش أبابو أمبابو بري حلفاء داخلي ولايات يتعيدا
کو ببنه دار دست و بو في انقلابه بس نقشه کشان بو انقلابه و نهیلانا حركات اسلامي كودا صلاة والجر ايش دوائر غربيه هاتي رسل سيدة سيدة محسن زمت عندك ملاحظة دفعون بسينا والله من عندك شيء نبيسين يعني ما بحسب بهار عربي او ذكر نك تركيا يا برو اقارك جالك خراب جيت من روشه تركيا باش بينين كويس الدولة تركيا نكشونه يعني تركيا ديار كديك هكا تركيا نيات اسلام السياسي كت ديار كديك كتركيا كي بجت ما مصاي اشاره جالك باش ساسومال هنتن بدا سكوت بيجتن سال 19 سال نتواو بوني بو يا بيستا ايديولوژيته يا بيستا كده شرع دينا بيت آينا بيت حضاري اش هو آيناجي اسلام و کنفوشیوس چینی بیش دو تا این گلکت او دینه با ویدیا چیکر هات نظريا ريك خوش كر قلت امريكا دهول امريكا ينا عسكرينا امريكا هوجي خواندنه که دنا خلطه کی دوسه کی بالا وکتن با مصطفى مثلا با مصطفى اسلامي نکایت نمونه و امریکا حسکت او بیت نمونه گوت بیجه خلکی اوی تنبات تا سال 21 نص سال 21 دی شرط ما بینات مو اسلامي دا چه بیتن معنوی تا مبرر هو صاحي و مقابل تا قبل کرام مرته کودا ام نظريا بیجین دی شرط چه امزان يعني فوكويا سامويل تنجن او شر كولتور کی المان بیجن شر كولتور طبعا حضاره جد گریتن او هات کردن يعني ترامپ در چون ترامپ خو یا دیار کد برانبر اسلام سیاسی چه بیتن یعنی ترامپ خود انجام هنده کد اسلام سیاسی برای بچیتن حالا دی مثلا بحث هل بجات نکرد خو هتلر جی سال سیاسی هل بجات نادر کرد اون ملت برای چه در یعنی همی گفت ده هل بجات نادا مرچین دومتد بابن يعني بو مثلا بهار عربي سچار خالق بونكو او ادعاء بيت كدارت روش آبا مثلا ديمقراطية بو مثلا روليجني بو ومثلا آزادی بو و نکبیشم باجر غزه یکیم باجر دنیای دیف رجه گلک زاروک لیه افزار رجل پروردانو که دی صبحی بو اسرائیل بنکش برنده یعنی وکو به عربی دا چه او ما مصطفی بحث دا جیکری یعنی شینا کو بصرمان بحث یانج عرب بحث اسرائیل بکن وشتیکا بحث امریکا بکن هم بحث کافر لایدی بکن نکه اسلام خوب بود لاوی شیعه و سنه اب خوب بونه ایک شینا اول کت کو اوید تون ترابط رادیکال اسلام سیاسی چل افغانستان چل پاکستان بن چل روسیا چل اروپا بن همه اینا الویر کوم کردن و شر پیدا کردن هم بردانه اکودو دیماهی که داشتن کو مصر خوب سروک عرب دانیتن نکه سعودی هاتی بلوک خلیجی چکری نکه او خوب سروک اویده که دانیتن پرکا و هوبیته یعنی ام نکه بگو که زاین دبر دا ام دبر دا نکه گلک شرطین مگوتی دست پک دا شرط ما بین روسیا و امریکا داشت لکی دا شرط ما بین برای و برای یه شیعی ده هیا ایران ایدئولوژی که اتیا شرط کردن لی ترکیه برانبری ایدئولوژی که تشیعی نه بلکه ترکیه هندک جارا اخوانه بخاطر برانبری ترکیه حزب کارتینیتن مثلا سعودی برانبری یا سلفی حزب کارتینیتن ولی بس نکات ایران نکات مثلا صح که ایران بتر ایدئولوژی که شيء تاثیر اللي مقابلی کرد بس ترکیه و ایدئولوژی دینه من چه وقتی خو مارکسیت بلوکر روش حالات بلوکی دی مارکسیت شاف فکر شرع خوب که امریکا به هزیت کرد يعني او تشيع کو ایران كانوا كعرب تاقنوا بالشيعه او فتر خو شيعات بين برخو عرب بين معناه الفير ايديولوژيتك هي يول وكري دوره که پارلمانی دا شیعه دا خاص کرد که زمان فارسی بمانه که رسمیت عراقی دا معناه ایران پرکو ایدئولوژی که شرط گرتن تو ایدئولوژی دست ودا که مجبورند عسکری خوب تخوریتن يعني عسكري بتتبيش برند از بورد كاني فراو شاركو اوروبا دايم حلويست اوروبا برانبر اسلام سیاسی و حرکات اسلامی و او کل اکایا ترامپ چی بوی و او نکات کیات کردن و دوی دوردن که هم امریکا و هم روسیا یا هاریکاری کردات کرد ترکیه وکیلی گوت امریکا ام یا پیاده هر بجارد معناه هک ترکیه به سرکشا برای که سنی بکرد سرکشا اسلام سیاسی بکردن نکات ترکیه برای آقاره که چیت بود بجنه پای اسلام سیاسی بارستا ناف ضمني اخاف ناخذ هر چند احتمال تا برسله كبير بس محسن بس ضمني اخاف ناخذ برسله بريده تقول ام بنمونه داعش حسابنا كان اسلام سياسي ام جي بس اجل فيري بيجم داعش نا اسلام سياسي هر چند برينو ما دونستاندنا كريستال في بابتي بس هكذا بيجمتا يعني داعش نا اسلام سياسي بس جبهه نصرش شو فرق داعش احرار شا نفسه تشتينا وكو فكر وكو عقيده هر بيجن ما قوم طالبان بهمان شيء وهكذا بين بس بحثا بتفرد اسلام سياسي بحرم كردستان تنده يعني هكذا بجمعته بزود نوا اسلامي بو بزود نوا رابري بو كلا اسلام بو كومالا جهاد بو
رك خرا وحماس كردستاني بو مالا توحيد اسلامي بو هزاد ويا صوران بو بالا اصلاح بو جند اسلام بو پشتیوان اسلام همي او من اوت پنايت بنا بر چکداری بر تونتراویش ناو خرا کدا کم بحث هره تنها یه بس یه گرتو اسلامی کردستان بيجيدن ام مثلا بو دعوه وبو شاك سازيه بين يعني الفيري هكر مثلا بيجن بس داعش نيست سياسيه بس خلق كديه هيدي بيجتها راسته بس دي هم كشوانش داعش كمترنا يعني وأذبنا سبب كونه كإسلام سياسي خلق كده راش ببيت يعني ريوه ببيت تشتكي نيه مقبول نصبش أخذناك عربية هيد بيشتن لكل فعل رد فعل يعني وطبعا علم النفس ده هيد فيزياء ده هيد هميت اجتهاداتهم أو واقع سوريا ما نبت أبشم دفاعش أحرار الشام وجبهة النصرة وبانت الشام كم چونکی طبیعت بشری يعني وك انسان زي بحث لكم وك بيني بي انساني بي ايديولوجي بيت هيج ايديولوجي تجينا بيت لا اسلامي لا علماني لا ليبرالي لا يساري وك بيني تعداك اللي تتذكرن ان بيني تنديتا كشتن فاش حقيقه بحقك الطبيعيه يعني وك حقك مشروع بمعنى عنف وكار انانا في ظاهرك ناكيه دينيه كار انانا وكشتني وقتي ظاهرك انسانيه شو كان بحثين کسی که هندی اروپایی کدوم نکشتید حرب عالمیه یکی 25 میلیون تاتی نکشتند حرب عالمیه دویده 5 میلیون تاتی نکشتند بس هر دو حربات خلال کمترش 5 سال دا نه 30 سال دا يعني هفت عفوا 25 میلیون تاتی يعني كسنه كنت حرب العالميه باش بون بس هم قالوا لك خراب بمعنى عنف ظاهره انسانيه نك ظاهره دينيه يعني نه ايديولوژيات ديني تيت ايديولوژيات ديني وما ايديولوژيات ديتر بحث الدفاع مشروعية الجياني ومشروعية الدفاع عن النفط الشيء قال لك الطبيعة الشرع السماوي ده قوانين ريده هذه ليه اسلام السياسي وكي ام بس اسلام السياسي كان ام بس وان حركات كان يتفعل خدان مشروع كحضاري افريكا بيتن بو دولتي بريبه بتن ام نبحث جروب كي شنكي بشار اسد يهاتي بنابالما وبقنابله عنقود سسري و مالت و ویران کتنو زاروکت و خرکات کشیتن برچابت و ام بحثی ایدئولوژی که وصلنا کن بدیفاع کتن و ام بحثی اسلام و سیاست کن بحثی ویترید یعنی خدان مشروع که حضاری بیتن خدمت ملت تو کمالگیت خوب کتن برای باگراند که اسلامی بیتن وضع آبوری کمالات وضع سیستم سیاسی که چوارک بخیتن ام بحثی بیچن بس هيدا موجودة يعني بانيا وانا او اويت كوت هين راديكالية بكارت اينا من بوده هرم كردستان كرنمونه يعني ايش ده دوازده لا انا تنها اجرتو بعد بروجكت اويت او ماجي بيت من ريزا هي تحسي هكنت بحثي النافات كي نشطت النافات ريسكي تبحث حجم ثقلي جماهيري بكي كحركه قصتي مثلا بيجي اخوان المصري حركه تضا مثلا تونس يعني عداله والتنميه مثلا بون موناكو تيار اسلامي بتر بيشتغل تركيا يجي مثلا عداله مثلا المغرب العربي جز الوهمي والله كا چهار مروف جایی که هورامان دا گشت من ایکو ولا تشتكي نترازينا شر بارتي عن شرعي كتيب كان أبا نايت قياس كرت بحثي بحركة بتاع حركة بس أبا تصديره يا عملية كي بتهتا كانش لا قاعدة مثلا أفغانستان يا بلاداز بو أوان محاولات كيف بدك يجي همان بقرا أو يدي درس بيجومان قاعدة وكل سنة درس بوي قاعدة بشنجي بربلا بوي الدنيا سرتاسري جهاني قاعدة أيديولوجية قريبتها هي نفرت خويتين بس آيا كان او حظينا الجمهوري ياكو دنگ خبدت داعش و پشتوانی داعش بکش بلی افواز السوري والعراقي پیدا بوي كو حظ جمهوري پیدا بوي هكا بطريقه حركات الجهادي الجبلي افغانستان العراق سوري اوجي نتيجه الشرح كمال ويران كان حظينا كجمهوري ودرس بوي هيك ولاتا دي غيري يعني وهرسي ولاتا اوجي حاضنات جمهوري بو فكره اسلاميه تونترا بي افغانستان چونكي روسيا داگير بو السورية پیدا بو چونكي او ظلم و تعدايا بشار اسد اللي تقال العراق پیدا بو او استعلاء و هيمنة مالكي و پشتگوی خستنا حقوق سنة مهم نهمي نبوين داعش بس حاضنة که جماوري بو پیدا بو داعش بشتن بيتت نابدا تا حدكي دوري خوب بينيتن بس عموما حركة الجهادية حركاتك تقلقت كيمن شناحية يعني كل شيء وك شخصي وك حتى حاضنات جماوري تشتكي قلقي كيما تبقى أبرك النقطة بين جصادب که او تيار اسلامي و جماوري تيار اسلامي كو پت نوتو 5 ساعت بحثي بكي كان او اولا چوا رفتارت كدن و چوا تعامل گل واقع كدن مهم مدبت از بهم تفسيرك باشم سر در باز وين آيا تيار اسلامي افريقيا يت بايزي داجيتن نخير از بيجم
افولاده چونه زوستان نک پاییزه مصر سردست سیسی شد زوستان قرصاندن زوستان گلگا طاری یا سرمادا یمن لیب افر چونه تیار اسلامی تیار تحریریه تیار که آزادی دویتن تیار که دویتن وان ولاتا گشتن بس او انقلاب امریکا سر تیار اسلامی و نه سر تیار اسلامی هاتیه کرن اف انقلاب هاتیه کرن المصری انقلاب سر دموکراسیت انقلاب سر مستقبل ولایت مصری دموکراسیت هاتیه کرن اسلامی جراس کد صادر یعنی صدارتی دا و پیشی بو هاتا لاجدا صلات دا بس اقتصادی مصری هاتا تدمیر کرن اف انقلابا نسر تيار اسلامي انقلاب سر او تطلعات او شورشا خلق مصر خرك بجاري كريكو بينك ونفسك الديمقراطية يا جيش بيداني يا بيشكفتني بهلكن كو نفسك جلك كربو انقلاب سر خاطر بل هندي اسنامك ابا بايزه اسلاميه بل حكس ابا بايز مش ابو خلق مصر دفاع شوي بشرعيه تنكر شوي ديمقراطيه تنكر يعني خلق مصر وبشتي سيسي في مرسي هادان هجمارك قالك كم هكا ممكن قال فوسا مصري هات نسر الجوده ونرازي بنكر جواب قالك واضحه هم خلق راسته تطلعات كتن بو ديمقراطية ودفيتن آزادي برقرار بيتن ودفيتن عدالة كمالاتي برقرار ودفيتن اقتصادي وبيش بيتن وفاسد وقندل بشنا سجونا به مي حسكن بس هم اوقاتنينا سنجا خبدنا الدبابة والرماتا شنكي اف دولة يتخاطينا آوا كرن دولتك عسكرتارية بستال الجل خلقك كد آغبن ليليات بنجي خلقك بريبت بن همي جماور نشت چي برسنجي دبابة وبرسنجي ليليات بنجا وی پلیس اوی هاتیه پرورده کردن و پیرون کو دفاع سیستم قدیم بکتن و گله کب زحمت بس نمعنی اوی امریکا خلک مصری راضیه اف انقلاب سیاسی سر کردن نه خلک مصری آن خلک لیبیا راضیه امریکا لیبیا گشته کش قناقه آنیا من گشته و آخر هوی برتن جماور نه راضیه جماور نشتن برام عسکریه کی هزک آسون و آگری حکمیت کردن نشتن برام بری به راضیتن هک امریکا جی اسوقت المب دموکراسیت که راستقینه افر انتخابات المصري بيتك جارك دي تيار اسلامي تبسر كبيت افريكا بريار بيت دان انتخابات بينكرن جاري التيار الاسلامي دي سر كبيت شكو خطي امید وينا سيسي هات امتداد ابو همان برای که يه 5 سال حكم كري نشاي بالعكس افريكا ساكنه ابور مصري جالك برو هيارك جالك مصن وچيتن ناحيه ما تدا برو هياري وچيتن بس خلك ينچار بوره تطلعات الخليج طموحات الخليج بشيك بن وكي الدكتاتورية الظالبتن عالم بحسي الديمقراطية وبحسي تشتو ولاتت كتن وكي نفسك هبيتن بس هكا بليليات بانجي ودبابي تعمل قال خليج قاطع كرن خليج بيجتن بس من سجن هكا بس باريناني هبيتن أزدما عيالي خو رزقي خو بيدا كم يعني مستوى طموحاتي سقف طموحاتي سوء الطموحات كي قالك نزل بيتن الجير دكتاتورياتي لو ما أسبق قناعتي ده هف بايزا فان ولاتانا بس جارك وديت تيار إسلامي جارك وديت درديتن ونا تيار إسلامي بتنين همي أف شورش جيرت كود فين أف ولاتش غيراني دركبن أف ولاتش بن بسطالة عسكري جارك وديت دركبن أف ولاتش جارك در بوش أف ولاتت أوروبا همي ديت جاشا بيدانه داوين دو مجال علمي دات مال التكنولوجي دات مجال دا بيش كفتي بيتن اكل لقمه العيش بو مثلا خلق مصري ان خلق فوطه بتا ايش هم يصير كاديتشا باريان بدس كبيتن لا ما اسبق قناعتي تمام بايس نبايزه اسلاميه بايس ولاطنا باي زبستانك بسر ولاطه دهات بس بشتي في زبستاني في وقت البهار دي هيتف چنكي اف ولاطه يعني ما بس بهار عربي ينجي بهار اسلامي بهار اسند بجم نبهار عربي نبهار اسلامي از بجم بهار وان هولاتيان هذه هولاتي أمريكا بشتي في عصر التكنولوجيا وفعلا وسائل التواصل الاجتماعي بيش كفو خلقك في الدنيا ركنيتي بيش كبيتن أو مين الحظيرة من بسط عسكرية تحملنا يعني بهار ديتر يا بريفا أو بهار ديتر يا همي عن يا قبطيانة يا بسلمانة يا إسلاماسية يا مسلمانة يا ديار مجتمعي دا يا جوتيارية يا فلاحية بارا هميانا يا بريفا ودي إتنو لا بجيدة باش سيدا يعني هكر أم بتر رخني احتمالات عندك تعقيبها من صرفنا سيدو بس هكر أم هند رخني يعني بس أرست إسلام سياسي نكن يعني بس بيجي موجود بوشي إسلام سياسي هاد خلوا جرابانا هم يوكل خدان يعني آخر أولاني ديجي أبيت خب سكولار علماني جزان خطابات ومثلا أفلانة هني قوات كاتين بونمونها هكذا تسحكي في جواب سر جرابان سيديني نج بلي كردا لهنت عربي خر أون أود لايت إسلام سياسي وبجوي راوتي وراوتي هني وبجروبي وهن أبا دو يعني هكر أم بيجين تركيا نمونك سر كفتي بويا
تقول زورداريا هيو برف نظام كيفية وشيتن بس أس قناعة كم عن احتمالات هين صباح يجي انتخابات قاديل تركيا بهتكرن نشرت دادوغاشا بينا در كذا يعني بو خلق تركيا دادوغاشا بينا آخر بس مصرف فعلا مجالنا ندای حتی کو 4 سال وانا خلاص ببنو جارکادی کان ديمقراسی بن نه وكذا در كفن آن تونس مثلا نمونه که سرکفتی بو ماليزيا دولت که اسلام سرکفتی نه يعني حتى ویگاوی وان لاینا خود ناف ده سرات ندید یه جدی وکی ماليزيا و ترکیه کتو بجی کنه سرکفتی آن و نشی حاشاکی جر سرکفتنا ماليزيا و یا بکی یا بری افشا سوريا بده بشم قالك سباس والله من ما هم صايب احسن شر الجهاني كر براسي شر الجهاني بنوع دينيناتي نكرن لقاعده وداعش وابتدى هم نوع ديني تنكرن هم تكست اساسيات كارتينن او تكست كارتينن يعني انفال صد 88 بو مزگفت خراب کردن جهت پیروز خراب کردن قرآن صوت همین چیز متگدا چند خلکی می اسلام سیاسی آن سیاسی که شهید سر انفالا چند تا برگیری کرد يعني بو چی وقت داعش هاتی ملا گهشنه و حلب چند گهشنه ویدی گهشنه ما چند ولات بزادا چند بلی کل جیر تأثیر ایدئولوژیتا دولت وکی دین گفته دا بحث داع قاعده کریه و نفی داعش قاعده چند تا تکرن و خلکی بوج گهشته هکر نبنا به اسلام سیاسی بید و بوج هندک دبارا گهشته کو اسلام لخورتر حد وکی حلب چه طویل واجهات نبتینگی انصار الاسلام و جند الاسلام و فلان به ماجد چی بو او نبنا به اسلام نبنا به کی بونه او يعني الكرد ماني كرد نكافر بونه كرد وقت مرد بسرمان خير بسرمان سر انفال خص نكر بو چون هوريكالا دار يعني او كست افروكا كرديت ما چون قال داعش شر كردات كان هنگ سر انفاله از بحث بسانات کردن پیش گیی قضامش اسلام سیاسی بگشتی هست باجر نه چون شر اویدا صدام کن خوب دانه کشتن سر مزگفت و سر قرآن و سر مالا افروکا بلکم صدام مچو امارت رسمی البرینن صدا گنجیت ما ناب اسلام کی مشوان و چنگاش نه داعش و ناب شر کردات کنه بکب ناب اسلام ناب چه ایدولوژی چوبینه ویل خالدی تا بحث کر ديمقراطية الولايات كي نوع تكرن سامان السروشتي بجيتم عربي بجنا الريع ديمقراطية الولايات تكرن قبل سر باجين أول سر باج جيتن ولايات سر نفط بجيتن نفط يوتيا تو معاش مادي ما تركيا سر تجي تركيا ماليزيا سر تجي أري تركيا سر زراعة يجي سر سياحة يجي ثروات شتات جيتن ماليزيا أم تشتكلنا كين ما قال كلتورتين مثلا أمسح كيني مذهبي السني هنا مذهبي الشيعي هنا أمسح كيني كلتوري عربي هنا كلتوري فارس تركي هنا خلكت نعرف عربو ديمقراطي تر مثلا إك إسرائيلي إك سر سياسته إك إسرائيل هات يكشتن يعني إسرائيل إك إسرائيل كش سر سياسته ولات خدا إك كش سر سياسته حكى كش بتبوا ديار ده ولات نه بجملات اسلامی چند تا نکشتن سر سیاستی چه نوع سیاسی بید چه نوع علمانیت بید چه نوع نتوایی بیدن دنیا دا سه حرکت هستن که مروف جر و حرکت خوب روید بد حرکت که های نوع نتوایتی یا که های نوع چپای طبقاتی و مارکسیت بدیم نوع دینی افرو که دنیا دا چپایتی ها پشت چوی تر نتوایی پشت چوی اما که ما مصای گویی که از بینم در بهارک چه بید بواجلا از بهاری نبینه بوچ از بهاری نبینه دولت کنگ دولت چی بون دولت نتوی کنگ چی بون پشتی امپراتوریت نمای پشتی امپراتوریت نمسا نمای پشتی امپراتوریت روسیا نمای الوزوالیا 1608 بری بریر هتا دان گوتی هر نتوی بیده دولتک عرب پشتی شر جهانی ای که یک نتوی بنه دو دولت نوع دولت عربی سربنگی هکی نتوی درست نبوینه الویری دا بریر هتا ساندن گوتی هر نتوی دولتک دناف عربا دا ترى عراقي بيجين إكنا تولينا سوري بيجين إكنا تولينا مصر بيجين إكنا تولينا ليبيا بيجين إكنا تولينا تفيريدا حتى بنجهد نتوا ولات شينا بنجهد كوت زوري إكل بندست خدا بيجي عندي بيا إسلام عندي بيا مسيحي عندي دولتهم بي أف دولة راحت نابن أوروبا بوش راحت بو أوروبا بيشتكو قنطينية لزاج حصل بينجي سكتي الويري رنسانس چه بون ریفورم چه بو ریفورم کنگ اروپا دا پیش کرد پشتی مارتن لوتر هاتی مذهب پروتستان دانای مذهب پروتستان دولمند جی عقلمند جی و دیال کمال کدیت ریفورم همی وارد جان اروپا دا هات نکردن اروپا الجیر ریفورم و شورش را دبیه دوی دوره دا الجیر کودتا انقلابات را در باز بویه و بشیری در باز بویه یعنی تو بشی بیا بسرمان تو بشیری نتوا تو بشیری بویه مارتی تو بشیری نزای بویه چه يعني أبا
همی گواده رد فعل که تدا چه کتن که تو نه پیچه ولاتا که جیل سر بنگیت خود درست بود یعنی تشتغل به دوره آی خود تندرست نهاتیه بر هنده ما بجن هر چه سر باطل چه بده انجام باطل در کیفیش بر هنده نتول و دوره اولاد و دوره قام و دوره سر بنگیه که والای چه بون بر هنده از باور ناد بهارکا برچاو بیت نبو اسلام سیاست ایتن نبا نتوات ایتن چونکی حک اسلام الجهه کی با نفط لی نبا دا بهار هبیتن لی اسلام اکل افریقیا با اسلام بنگهوی بلکم بهار دا بویتن بس اسلام الجهه کی اسلام ها تشت النفط نبود بحث نکات کرد بحث نکات کرد النفط اسلام اسلام ونین از بوده بحث شرک سوشت که ما بین سه کشور دا اروپا و آسیا و افریقا بوده بحث روسیا و چین و امریکا کم شروال ویدا ورید روسیا بوش برگیریش سوریه کرد بس جی پی سوریه ترکیه چی برگیریش میسلت کرد جغرافیا ترکیه یا سنادا میسل ماده سادا او مجبور سرویش کنش برنده از دبر کو دبر تی داعش یا برو شرک گرانتر چیتن یا برو شرک گرانتر چیتن بجا کشنات هندی دا کو داعش هاتی وکناف ناظرو کو داعش موجوده ناف مدا او ناظرو فكره داعش سر یا موجوده في ناف بر هندی دنا وکیدی چه بیتن بس چه بیتن داعش بیتن طبعا اسلامت ابتن اسلام سیاسی آن خلق دفره واد کتن بلکو خلق کش در یه مجیب کاتل یدیجیب کاتلینتن ده بنا خل وری چسبینی سيدا وقت يعني تم دمايات لو ما ادي اخر كومنت دمتا يعني هين وكل يعني بيجن ميان راو يت اسلام سياسي سيدا يقولي داعش هكب هر وش يجي نافاروكا ديمينيتن بغير ناف دهتا غورابان ده يعني روله هوا تشك وجارك عشاك وصا پیدا نبيت وبديت نتا يعني راكي سيدا يقولي بهار يا نيا اسلام سياسي ميد نيا قوميت ميد نيا دولت ميد يعني براس دي نتاج وصلنا يعني از بشم آخنا سیدا محبوتی کو هیچ بهاره کدی پربنینه هندی اف ایدئولوژیت آزال بی سر منطقه دی داعش جابید ايش هيدروج اف ایدئولوژیت هیچ عمله بیتن کو اف ولاته جوی بندستی و وین عدالتی درکبن برو انا قلت انه الموت حتى الريفورم الرينسانس نينا كان في اوروبا جوانا قلت بنجاي خلت لو بله طبعا في هري قناعتهم مدى افيا کو پیدابون بهاره که از نابجم بهاره اسلامی از بحث عام کم بهاره گلان کم برید به منطقه کم نمان داعش یا گریدای و بهاره به هندی امثال بشار اسدی و سیسی هبن داعشی ده حبیدن بس او روشت فعلا عالم ديمقراطيات برقرار بيتن عدالة يعني برقرار بيتن وكي نظام يعني كل بيجن تبادل السلمي للسلطة برقرار بيتن وكي وضع أبوري أبجر خنا أبوري تتا أبوري خلقك خوش بيتن والضغطية في خلقك برجمند في خلقك تتا مزاختن هنجي هيج داعشك ناميتن بس هندي استبداد هبيتن هندي او المانياتا تندرو او المانياتا كودن بس استبداد وقوتي وهيزي واصنو اجري حكمرانيه اللي في منطقه كتن هندي عقليته يا ظالبتن وعلمانيتا يا روشالا في النبي تاع علمانيتا اوروبي كو تعاملك حياديت قال اديانه دكت علمانيتا روشالاتا نافين جهه اسر علمانيتا كدجدينه نه علمانيتك بلايا علمانيتك يا درس بو جهاتيا ديني خلقك كيف خلقك شيء انتمائك حضاري وتاريخي بو بديني هاي اگر اف علمانيتك بعقليتي بيتك جوهرتم علمانيتك ياكو حقك ما في طبيعيه وك ايديولوجيتك هبيتن احيادي بيتن قناعه مده هنجي هیچ داعشك وفكرك تنترول ما فينامين تو چه دقه كده يعني هري عشان بيجم خلاص او ده وقت مسيحيته السياسيه كده اي والله تشش خوشي بقنا بر يعني كتنا روما حتى قسطنطينيه 406 حتى 1653 و1000 سال دا كنيسه دربگات حكم كر اوروبا چه بقنا حتى علمانيه تسر حكمي حتى الرينيسانس تشي بو او تسبود تشي بحكم علمانيته هلك خوشي ورفاه دي جير كنيسه مسيحيته السياسيه 1000 سال دا عالم طاريت را در باز بو هم جير اسلام طاريت را در بي كوميكاكور او ابريكا علمانيات روشالاتينا بيتكت او كنسا يا اوروبيت كره او ابريكا اسلام السياسي المقيم طلب كت او يا علمانيات اوروبا طلب كت زور سپاس برزان مثلا عثمان نویسر و روشنبیر و پارلمانتار و هر بساس قاضی سعید بسپور شارت روشنبیر اسلامی دا بو ودلیو جرقادی سپاس بو هوا حتی دکادی بینرن هجا پشتوی هر شاد و بختور بن